umuntu uri ku okay ndaza kuri kangiye kwa nibigira wabajije ati nizihe scenario ubona za pre ntabwo ndi busobanure nyinshi cyane. Scenario nimwe gusa nuko AFC M23 igiye kwisubiza mu minsi itaha Uvira kandi ntabwo izahagarara aho ngaho, izakomeza. Niyo scenario mbona ikakomeza Kalemi, kuko n'abanyakalemi barabarindiye n'abanyakatanga, kuko nababwiye ko abasore nibura 100 buri kwezi bari kwicwa muri Katanga bazira kuba ari abakatange uniquement. Donc scenario nta yindi nibigira kuko Kinshasa yananiwe kuproteger abaturage. Mission ya leta yo de protéger la population et leurs biens barayinaniwe, amahanga yose arabibonye. Ngira ngo Human Rights Watch yatanze raporo, Amnesty International yakoze raporo, Nations Unies biro ya BCNDH yatanze raporo, na Genève we meme ntuza ho commissaire droit de l'homme Nations Unies yavuze ko ababajwe cyane n'ibintu byabereye Uvira. Donc mwumve ko Uvira AFC M23 igiye kuyisubiza kugira ngo itabare, kuko amahanga yonyine yaratabaje, n'abatari basanzwe batabaza none baratabaje Uvira, kuko ubonye image zabaye à la veille ko AFC M23 iva Uvira, urebye ukuntu bakoze mutilation, umva ukata ibitsina by'abadamu b'abanyamurenge Uvira. Zo image zirahari, ziri no muri Conseil de sécurité ya Nations Unies, biteye agahinda cyane ku buryo AFC M23 igiye guhabwa noneho uruhusa rwo kwinjira, kuko basabye ko haza une force d'interposition, bayisaba Nations Unies. Yango Rwandiko mwese mwararusomye, ntabwo bashubije, ngo ibiri kubera hari ya Nations Unies yanze ko bijya ku mutwe, byose bijya ku mutwe ya leta ya Kinshasa yananiye guproteja abaturage bayo. Ngo AFC M23 igiye guhamagarwa mu minsi mike, ntabwo bazajyayo ku bushake bwabo, ariko mfite amakuru ko bagiye guhamagarwa kugira ngo basubire Uvira, pasere banone Uvira, bagiye gukomeza na Fizi, Baraka, bamanuka Kalemi, kugira ngo bahoshe buriya bwicanyi bwose buri gukorerwa hariya amahanga ari gutabariza. Nta yindi scenario nibigira. Ati se urabona processus ya federalisme. Processus ya federalisme subi inyuma cyane. Federalisme ya Congo ntabwo itangiye ubu ngubu. Ababirigi basiga Congo bayisize ari ama province atandatu. Ayo ma province atandatu muri constitution ya Lulwabur, abantu mujye musoma, mujye kuri internet ushake constitution ya Lulwabur ya 1964. Iyo constitution ya Lulwabur yari yemeje ko Congo yagombye gusigara iri gere muri federalisme, kuko ababirigi bayisize muri forme nta muntu bagombye kubona ugombye kuyobora kira gihugu cyose ukuntu kingana cya 2,345,000 km². Ni igihugu kinini kingana n'Ububirigi inshuro 80. Nuba ngo ufashe Ububirigi inshuro 80 niyo Congo. Congo nuba ngo iyo umuntu ari hari ya Mwanda ni kuri Ocean Atlantique, ureba Angola hakurya. Umuntu uri Mwanda n'uri Goma, abazi Buraya, nuba ngo umuntu umwe ari Lisbonne, nuba ni Portugal, undi ari Moscow mu Burusiya. Nuba ngo uvuye Lisbonne ukagera Moscow, undi abavuye Mwanda ageze Goma. Ibaze rero ufate bango Congo nugufata Portugal, Espagne, ugafata Italie, ugafata Grèce, ugafata France, ugafata Belgique, ugafata Allemagne, ugafata Pays-Bas, ukazamuka Sweden, Danemark, ukagenda burabuhu bwa Pologne bwose kugera Moscow. Iyo yose uracyari muri Congo. Icyo gihugu rero kidagira umuhanda, kitagira ishuri rizima. Ibaza igihugu kingana gityo cyari gifite universite 3 gusa, universite ya Lubumbashi, universite ya Kisangani na universite ya Ntuza ya Kinshasa Lovanium. None ubu population ya Congo ifite umwe 120 millions d'habitants. Universite ziracyari zo nyizo kandi zitagira gacenana. Ibitaro, ibaze nk'umujyi wa Kinshasa ufite 20 millions d'habitants, ufite ibitaro bine gusa. Ifite clinique universitaire nayo yapfuye, ifite clinique kinoise yarapfuye amezemo ibyatsi, hari ka clinique Ngaliema niko kagikora, na mama yemo itagira na morgue. Ubu imirambo bari kuyabagira imirambo 1000 par semaine kubera inzara n'abakuru n'abari kwica. Imirambo yose abantu bazi hari kuri Avenue Itaga Kinshasa n'umunuko ukomeye cyane kubera morgue ya Ntuza yuzuye.
nta kamorgue kadashobora bakafata n'imirambo na 50 ariko bakazana imirambo 1000. Donc urumva Kinshasa itagira ibitaro umujyi wa miliyoni 20 no gufata nk'abaturage b'u Burundi ukongeraho ikindi gice cy'u Burundi. Ça c'est la ville de Kinshasa Selema. Alors iyo constitution rero muri 64 yavuze ko ngomba komerwa muri federalisme. Umuntu waje kubikura muri 65 ni Mobutu, kuko yarashaka kurya hose, ashaka kurya je kamine, akarya inka za Masisi na zahabu ya Ituri, akarya hose, ava ngo Tata Bomoko, ariko ntabwo yabikoze kugira ngo azana abakongomani bose hamwe, kwa rukuya ngo agire inyungu mu gihugu cyose, ariko kira gihugu cyasizwe n'abakoloni. Preve zirahari ko cyagombye kuyoborwa muri federalisme. Intare esheshatu zagombye kuba zite, ngo ni orientale, ariyo ifite province ya Ntuza Ituri, ya Chopo, ya Haut-Uele na Bas-Uele. Iyo ikaba un état fédéré ya mbere. Ugafata Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema ikaba eta ya kabiri. Ugafata Holomami, ugafata Tanganyika, ugafata Lualaba, ugafata naho Katanga ikaba eta ya Katanga. None ugafata Kwilu, Kwango na Maindombe na Congo Central ikaba eta ya Congo. Hanyuma iyo ni ya kane. Ya gatanu ugafata Kasai, Kasai Orientale, Kasai Centrale na Lulua ikaba eta ya Kasai. Hanyuma ugafata Norubangi, Sidubangi, Chuapa, Mongala na Equateur ikaba eta ya Equateur. Ngizo eta esheshatu zasigaye zagombye kuyoborwa nyuma y'ubukoloni. Iyo rero niyo politique AFC M23 izanye kugira ngo Congo ishoboke, igomba kuba noneho hakaba competence ku bintu byerekeranye na education, bintu byerekeranye na culture. Kuko ntabwo wavuga ngo culture y'abakongo barya inzoka, barya imbeba, bakwa imbwa, ngugiye kubizana muri Ituri bafite inyambo. Abo bantu urumva bazahurira he muri culture? Kuko ntihajya ministre w'umukongo azaoblija ko n'abahema bajya bakwa imbwa. Ibyo bintu ntibizashoboka. Ariko buri eta igize ministre wa culture wayo, abantu bagakoza umuco wabyo, bizafasha. Muri education dufite 4 langues nationales. Abana bakiga mu Giswahili muri école maternelle de base, bakaza kwiga indimi z'amahanga nyuma. Uwa Congo Central akiga mu Kikongo, uwa mu eta ya Kasai akiga mu Kikasai, uwa muri Equateur akiga mu Lingala, uwa muri Katanga akiga mu Chirubakati. Nuko nguko abazungu basize babiteguye, ni Mobutu waje kubyica. Iyo ni sije tuzavugaho nyuma. Ariko AFC M23 igaruye iyi federalisme kugira ngo bifashe abaturage, noneho na ekonomi ya buri province ibe benefique ku baturage, aho kugira ngo bajye bafata ekonomi y'ama province yose bayijyana Kinshasa ajye kuribwa n'abadepite 500 n'abasenateri 108 n'abaministre 54 n'abagenero 777. Uziko Kongo ifite abagenerali basaga 700. Abo nabari en fonction, tudashize abari muri retraite, tushite abari muri retraite bari kugira hafi mu 2200 ngahe. Nicyo gihugu cya mbere kwisi gifite abagenerale baruta abasirikare. Iyo ni entre parenthèses tusagaruka nje kubabwira ubuzima bwa FARDC pourquoi bahora muri repli stratégique. Obe uzanyibutse iki kiganiro babwira amavuna amavuko ya repli stratégique ya FARDC yaturutse he kuva mbere y'ubukoloni kugeza uyu munsi. Iyo yari entre parenthèses. Alors iyi politique izafasha ku nzego zose, ngo ministere zose zizasigara kuri national, azasigara ministere enye gusa. Izo ministere azaba ari ministere ya interarmée, ngo force terrestre buri izaba ifite force terrestre yayo, ariko force aérienne Kisangani yasigara ari base aérienne, base aérienne, hakaba base aérienne Ntuzi Kinshasa n'indi kaba Lubumbashi, bagahurira muri force aérienne no muri navy force. Ariko force terrestre buri eta nka eta ya Kivu ikaba ifite force terrestre yayo iri guhangana n'ibibazo by'umutekano. Kuko ibibazo biri muri Kivu ntabwo ari byo bibazo biri muri Kasai, si byo bibazo biri muri Equateur. Ari mpamvu ubona nka Bemba baye ministre wa défense akumva ko iwabo muri Equateur nta kibazo, akumva ko no muri Kivu nta kibazo, il s'en fout. Voilà. Ngibi rero iyi politique ya federalisme ni processus iri kugenda kandi batangiye kuyubaka AFC M23.
ubu ngubu inzego za inzego z'ibanze ubu ziri gukora hariya ni groupement. Chef de groupement niwe bose kuko niwe uzi abaturage, niwe uzi ibibazo by'abaturage, niwe ushobora guke utanga certificat y'amavuko, uzi kugira ngo bagusabe ukomoka Ijomba bajye kugusaba certificat ngo ya de naissance yo kwishaka Kinshasa a 3000 km. Ibyo bintu byo byatumye Kongo isubira inyuma, arya M23 ije kugira ngo ifashe yegereza ubutegetsi abaturage, kugira ngo da economy y'abaturage ifashe nkuko nari maze kubisubiza. Biri kugenda neza, amakuru dufite nuko iyi decentralisation iri kugenda yubakwa. Ubu Masisi yose yarubatswe, muri Nyiragongo yarubatswe, muri Rucuru yarubatswe, hariya muri Walungu barayubatse, muri Kabare barayubatse, Ijwi barayubatse, muri teritware Mwenga batangiye kuyubaka, Uvira bari batangiye tayari, naho Bukavu ndagomba mu mujyi ho ibintu ni barabara. Abakunza aba maire de la ville nibo bafite autonomie ya administration, ku buryo umuntu wese ashobora kwira kwa maire de la ville akabonera igisubizo cye kirambye. Uzi kubwira umuntu w'Imasisi ngo najye gushaka passport Kinshasa atari yagira n'Igoma, ariko passport ajya yibonera hari imushaki akayibonera igicanga kirorirwe savage allege. Ngibyo ama solution AFC M23 iri kuzana muri cadre processus ya fédéralisme, kandi nta kizabisubiza inyuma. Je me mame a coupé moi enregistré intuza ndabivuze ko iyi processus nta kizayisubiza iki inyuma, pas question, kuko niyo seule solution ishobora gutuma ko Congo yaba développé, tudashizemo les enjeux géopolitiques, kugira ngo ukureho arama kontra abashinwa basinyanye na leta ya Kinshasa imyaka 60 renouvelable. Buriya Tshisekedi yasinye 120 ans ya exploitation y'abashinwa, 60 renouvelable, ça fait 120 ans. Kugira ngo biveho bisaba ko haza indi leta nshya iri mu yindi forme politique, hanyuma igasesa ayo masezerano, noneho ya ekonomi y'abaturage ikagarukira abaturage, ikareka kujya kuvamisha abashinwa ngwazu na za peke n'ahandi n'ahandi. Ku byerekeranye na Sovole Congo, Sovole Congo ni iki? Sovole Congo ni mouvement politico, ntabwo ari militaire, yabaye créé i Nairobi n'aba opposant bari radicale kuri regime ya Tshisekedi, kuko Congo ifite aba opposant bo nzego zitatu. Ifite opposition républicaine irimo ba Moise Katumbi n'abandi bavuga ati no bo bari tayari kuzajya mu matora 2028, okay. Ikagira opposition radicale, iyo opposition radicale yo Sovole Congo, ikagira na opposition armée ariyo AFC M23. Ariko kugeza iyi saha abantu bashobora kugira opposition ikumvikana ni opposition armée, kuko Tshisekedi nawe afite milice ze yamaze kugira n'abamufashije, bituma opposition républicaine na opposition radicale badashobora kugira imbaraga zo kuba bamusukuma bamwemeze ibyo akora bo bashaka. No, kuko bagerageje gukora za marche, bakoze za sit-in, akagenda kabarasa akabakwitamo lacrymogène bose bagacaho, kugeza igihe yavuze ngo qui peut m'empêcher moi les garants de la nation de ne pas changer la constitution. Ntabwo opposition radicale yabishoboye na opposition républicaine yabishoboye, ariko AFC M23 yabishoboye kuko constitutionnel yo kuyihindura bitewe nuko yatinye ko hari AFC M23, yari entre parenthèses. Voilà. Alors Sovole Congo ni Kabila uyihagarikiye, ancien président, nawe bari kumwe muri coalition ya FCC Cash, hanyuma aza kumuhinduka bigera no bamukora tentative 3 zo kumwicisha. Ya mbere yabaye Mpuza Namibia, ya kabiri bera Zimbabwe, ya gatatu yabaye mu kindi gihugu singombwa ko tukivuga. Bango Kabila il a échappé à 3 tentatives zo kwicwa na Tshisekedi, kuko atinya ko uko bagiranye amasezerano yo kwati amuhaye ubutegetsi, ariko yagombye nawe gukora alternance, nawe ubwo atongeye kubikora. Rero akumva ko Kabila azamubera igikwazo kifale kumuelimina kugira ngo ayo masezerano apfe. Alors yabishoboye, nibwo Kabila nawe yagiye akoreye mouvement arayishigikiye. Mubona Goma yarahageze, twese twaramubonye, bavuze ati se bahuriye haganaye. Ahantu bahuriye nuko bahuje adversaire umwe, ngo bamwe ariko bakaba ari muri ele politique, abandi bari muri ele. Ariko amakuru mfite nuko bose bagiye kuba umwe, bishobora kuba hagiye kuba icyo bita Conseil National ya Transition. Iyo Conseil National ya Transition izahuriramo imigwi yose politique et militaire irwanya Tshisekedi, bagakora gouvernement imwe,
izaba ifite abaministre bari réduit, hanyuma bagaproklama deja aha kiki hobe muramvugisha ibintu uyu munsi bikomeye cyane, ariko ni actualité, ni actualité, L'actualité. c'est actualité. Oui, ni actualité. Hakaba Conseil national ya transition, iyo Conseil national ya transition ikazahuriramo Sovole Congo, niho mpuzari yavuze ashaka ati bahurire hehe, bazahurira aho ngaho, hakazamo AFC, hakazamo M23 twirwaneho n'indi mitwe iyo navuze iri Kisangani, iri Ituri, n'indi iri Kinshasa n'abandi bagiye kuza, hanyuma bafata ubutegetsi bamaze gukuraho regime ya Tshisekedi bagahindura constitution ikemera rero izi 6 états fédérés, hanyuma abakatange bakajya iwabo muri Katanga, abana Kivu banabakia kwabo Kivu, Bakasai banabakia kwabo Kasai, Bangala banabakia kwabo Bangala, aba oriental nabo bagasigara iwabo muri oriental, bagahurira muri 4 ministères gusa, yani navuze interarmée, bagahurira ku ifaranga, bagahurira kuri grand travaux. Bani grand travaux ahantu ama-autoroute n'amasheme de fer azajya akorwa ahuza izo ntara, ibyo bazaba bisangiye. Ariko ibyerekeranye na travaux publics, buri eta ikazaba ifite imihanda yayo, igakoresha kolta yayo, bara bagakoresha cuivre yabo, abandi bagakoresha ibyabo, hanyuma buri eta ikaba develope. Iyo plan imaze kwemerwa n'abashakashatsi bose bakomeye ku isi ko ari cyo gishobora gutuma kira gihugu kigira amahoro arambye n'abaturage bakagira. Ubu rero ngiyo turi kugana muri Conseil national ya transition izahuza abo bantu bose bakeneye impinduka, hanyuma bagahindura constitution, et à ce moment-là abantu bafite ibibazo byo kubagwa ko atari abakongomani nk'abahema nibaturana na bene wabo hara muri orientale, ntibazongera kugira ibyo bibazo. Abatutsi bari muri Nord Kivu n'abatutsi bari muri Sud Kivu Banyamulenge bangwa n'abandande, abandi bangwa n'ababembe, nabo bazaba bahuye n'abashi n'abahavu, nabo bazumvikana. Kandi muri icyo kibazo hakazaba hashobora kuba muri Kivu ikabamo muri yo eta ama province atatu, hakaba province ya Grand Nord nangwa ishobora kwitwa nka Nord Kivu, igafata Lubero na Beni, ngo abandandi bakagira province yabo batazongera kurwaniramo n'abarwandophone, abahutu n'abatutsi. Hanyuma hakaba Kivu Central, iyo Kivu Central igafata Masisi, Ruchuru, Nyiragongo, Kalehe, kuko Kalehe hariyo abarwandophone nabo bahigwa, igafatwa Ijwi, igafata Walungu, Kabare na Uvira. Ase momala Abanyamulenge n'abatutsi bo muri Nord Kivu n'abahutu muri Nord Kivu bagahuzwa comme de rwandophone muri province ishobora kwitwa Kivu Central. Hanyuma hakaza province izafata Mwenga, Shabunda na Fizi, abarega n'ababembe nabo bakagiyo bagahanganiyo, komsa ukabudetashije ababembe uhiga Abanyamulenge, ukabudetashije n'abatutsi mu Nord Kivu kugira ngo bahigwe n'abandandi n'abandandi. Asemara bakaba muri Kivu Central. Icyo kikaba cyakemura ikibazo cya problème ya identité, kikaba gikemutse burundu, asigaye amataka byara amavuta. Ngiyi processus iri kwigwaho n'abahanga ku rwego rukomeye, yashobora gukemura ibibazo bya crise identitaire, yakemura ibibazo bya leadership yo guhanganira guhindura ubutegetsi Kinshasa. Buri bantu niba bangana bagiyeho natwe reka tujeho, bizaba birangiye ku buryo abantu bazajya basaranganya ubutegetsi muri zo eta fédéré nshya, akaryo byazana amahoro ku rwego rwa politique, rwa sécurité no ku rwego rwa crise identitaire. Voilà.